Pula share dengan changte kabula hiana chua share ta changte ti in mizomi poite chuan kan she lar ome e voina total band neina a kita duty post lama te po me kanan mo ni a hi BJP lam hian kan tho vyang nge ni ti lai te po kha shan ma sa ba cha kom ve tuna total bank connection ne so howinan organize MZP nan support hi chu bank angani CIB dulo lam pangane ya ke chuanin nge ka tiang mizo angin kan zlaf polten an boy pe wangin kan kalve kan duty ve time kan lang ve atak taka chuan CAB chungchang kan ret chen lo awanga ti kan netin asam chuanin I lungoi long tur chan nei ve kami asam akot mga NRC and CM te khachu cut off year 1971 ya CAB ro 2014 chuan assamese pride kha neso no MZP lo ve wangin MZP angin an tiak kan lang ve chu tiangin ke chuanin support thama ka ngai lo chimina CAB ka non existent mizo tan chun poimo to lo ka ngai chu MP candidate hun lai po khan hem hi au cha puina sa thina CAB hi ala omlawe ti te po khani lo au cha pui thina helai hi mizo te hian ngai dan chang chang kan ne ya atlang puin CAB hi kan du lawa tin amizo ram chunga kaushan lian ber sinot te po hian hemi chung chang hi I chongchai rwal hel te po atho ani a CAB du lo zialan tinan chumia chuan ngai dan chang chang oma mimal ngai dan angin nita se I ngai dan kha sha ta chak oma engwangin ge CAB hi alo omlo iti lai kha mi zong zong mitam zo kina kan support lai hian khalai kha ingai dan cha ta chakom ni swen khan tungkum tirlama MP candidate kan han tive po khan I ka soi thina chu CAB ka sir chianga a draft provision ka chair chianga tin CAB tunan ti ma han sanghila sompro wel khan sarkar han notification passport act la citizenship act lo siam to CAB lo chona chan berne lang hi chu India ram BJP Hindu kulmu kanti hovina sarkar na han chel ta ka hian anan chui wangwanga India ram hi Hindu to ka kalpui andua kapom thaba BJP ni maila chuan chumi ani wang chuan history te han chui chon khan Muslim hovina Indian soi sakdan ten an rula tin rengti achianga panina le chuan Afghanistan Bangladesh le Pakistan vela hian Hindu ni wanga soi sakani vetat mini chu wangin India rama tuna BJP sarkar hian an Hindu unaw te kha lungai du reng so India ramiran hothene tu chance gar wapas mo coming home coming aka a chance kan sim sakang chu an ti ni ta ni chu wangin anin ta ka chon ke chu BJP ho hi pa ka dia an Hindu ni na han chianga Indian ni nan cheng boka Hindu ta ka Indian ni top men ni chu chuan tuna mi zo ramina kan lau ve kan apprehension liber ni chu kan cher chen lo wangnin alanga khang antinan chakma ho ran lu tur ho hi kan lau chan lo ni tang sela CAB chu anon avail ma khan CAB nuai ron lu ma khan Bangladesh chakma buddhist ho kha Muslim hovin anti du da ngai ta ni anti du da moti du da chilo panti du da hlom khopa an om khangai phot mini anon kal anon ho tu rehi illegal immigrants at religious persecution and face of anga India rama religious refugees ang ralu tu rangai ni CAB chuan chuta tak chuan chakma ho kha buddhist ania kan chen to chu Bangladesh Muslim hovin buddhist an soi sangai lo mo Hindu ho cholong hai sa po ni mana chu wangin chakma ho kan ron hoive he ho antinan ka bunga ron lang talol me ya ka bunga kan administration khanin engwangin nge inong kalante at kuta Bangladesh nge ni buddhist kan ni soi salom len don ni ta chuan kan administration kha tu na chuan CAB no civil state admin central nge ni citizenship tribunal ding to dona ka ho kan zot vel chinanga anile approve name don tani approve non kin ngai ta ni antinan lo ngai ni kan te chitago kan kala chitago na kan kala ta chuan restaurant buddhist home min te min for shepa an workshop proof ngai ta ni chu an khan in an choi ne receive mo khan produce ngai ta chu wangin helama changa lu se kan ti ngoi lo chuan lo dan kha ol lu tuk ta ni Indian criminal procedure code da chuan mi thil ti swal pu tu khan a thil ti swal ni ti ava accuse kha approve kha ka na ni ta ni masa citizenship act no chuanin citizenship ni ron dil ho khanin an documents ka afel fine ti an proof ngai ve thung tat me ni chu CRPC ne dang lam na ni ta tak chuan helai hem fair takin
an lo diu ten lo zo chon chak ma ho khan ka pu boi thak em ke mani kan le le me ngan ti do ni chu wangin CAB ma chak ma ho ol sam de wan run luang han lu the to don lo ni chu han tak tak a chu han CAB mi zo ho ni lo chak ma ho hen kho jok tur ni chu wangin ke chon in chong trai na tur chana ai mo aram anga do tu sel ka ngai lo sim sima ting eng dan po ne la ILP ni mo CAB mo eng po msela apoi mo zo ko chu implementing authority kan ti adan king ko tu te kha kan fair to ngai ta tuna po CAB o man chak maran lu chawlam ngating ron lu an hoi dek dek an lu an ni lo pan Mizoram sarkar officials hoten document dik lo date of birth certificate ma deu ten postpone saka ration card tel aleman sim sak du chu wan khat yang ni chu eng dan man kan him chung lo kan ral don sim sim ti ka ngai dan chu wan CAB zir chen chuan atak tak in letter and spirit implement tu chuan chakma ho hen har sanan to jok don chu wan voin ni hen MZP ni lavin chakma student association velin protest jok sela adik jok ti chuan draft bill kha tuna bill thar kha I mu in karinga tin ama sa jok po kha I mu in karinga khamia khan engi ai an lo na lai siam dang lam na lai an lo na lai chu CAB 16 a kha chuanin tuna ka seng por khanita kumsom kha tangin kumro kan ta tha chuan religious persecution om turnia ti kha chulo om vek tuna chuan North East Hope state sang te party sang te NGO sang te na an protest awang khan India sarkar khanin okay ILP ne area te district council area te kan manglawang antitani chumi ani ber chon mizo ang chon boin tur kan nei lo district council area chu lai marale chakmania adang zonga hen district council nei lo maila ILP area ni le thota chu va Mizoram tan chon angani nizana kan MP pro sangan with gratitude lom thunen ka support ati ka smart kati ati tu dik taka ngai ya khalai po kha ngai dan mi puin ngai dan cheu kan ne ya ngai dan kan siama nang chani lo support a try ti le ti na ni mo pro sang kha ni na taka jungan senga MP common platform at khan thu asoi ve thin ni athu soi khan ki chu ka MP ni du chan hi CAB do sim sim ni ate ti mi maro chu annu tu na lan da na hi chuanin puro sang khanin CAB la zir chiang lawa mitan hlom ni na soi wang khan vote amu du wan hlau ve kha a fuina ria an hlau ve ta chom me ni hlau ve ta chom uncle chowa mizo Christian tan hlau trom lo ni ti kha sha chuak ve la ni chu vai puro sang hoisan taka ngani amangai to na le common sense manga a hlau le ta lo le a support le ta si te kha a smart a hoisan apa ka ti de ka chon antinan ro an kan kala ro lo sur tha ta kal velak lo to ti wang in ti hu kher ngai lo ro sur le khajum in chu alu thavila asur zo kala mi tur khania khatin che khan mizo mi pain a CAB company du chani ati at ka do don sim simati a do le lo an tan ti hi chu I amol thak a tribal thak lo tuk pro sang khan fing takin en wanga CAB ala khe che lo wang a do ta hle a tin MNF khan do kha than ti ve a I vote catching kha andu wang khan do ve ta ka do lo sim simak vote catching ka du tu ko lo wang khan ka do lo chho zela chuan an ni chhota a do chi lo ni hi ati lom takin a support a tin tuna chance ka lak du chu pro sang pot ni jana WhatsApp ka thon thowa I India ram ni lo khovel mun sang sa khuan na wanga inti ra thein ngai sakma umang chi India ram chuan inei lo wang umiang ti vel an soi ka Christian na mizo Christian ka ti mo nge ka mul thiau tu ding ni chu ka en ulo ka ni jang khan tin home minister in aron soile po khan pro sang haron rifatlat pro sang ron ri from ju home minister khan pro sang mentality ka aron notice ti na ni chu wangin kan sei wa ula ka tuna kan CM na central sarkar vok du pati ai hian ni jana pro sang na minute thum vela soi khan central sarkar avodu jo khalai khan mi pui tam takina kan ngai dana chuan I kan MP hian Mizoram mi pui te hi min phat san ta emni ti kha ngai dan om ni chu lai chu ngai dan ka sha ta cha kom zia chu ka sei tong khan MP kan di da ala sa chiang lo ki ang khan zir pe lo timeng mo a provision po cher so ve karing lo tin a background po cher karing lo ma se MNF candidate ni MNF khan lawan ti sia phatsan na pakhata ni thei kha chu zia chu kalo le ngang ka tia bel nu ri ma bel nan date ve zana das re kalo le ngang tia rasur mo khosik la sia mo ka bike lo chele sik leng talawa one way chon phatsan chu ni ma se phatsan chan khai nge ti ka poi mo ta chu wangin I kan do chan tur a chen lo wang khan a do chan tur chen lo kan chen lo wa pro sang me ni lo MNF te le party dang song pon an chen lo wang khan an ziran zir ching MP ni ta everything kha document song ani vek tan che cheng a lo do vaccine lo ni ati
palu tukin athu kha se them ma so na tur zok la chang kana tur zok ram le nam tan zok kan atung kam kha ngai ni phasan angin kan ngai tak na chung phasan na thani phasan lo se chun tu na hian ka se do ve vel sela tro puzorom thanga na central avok du bi at anoi la zolong tu wang pu sila ro sang khan ram le nam ngai to in central MNF ka tum ve se adu wang ta pon yanga maro chu tu na actual letter and spirit the background ngai to hen CAB hi do na trum ta lo in khan ma kan klo te velak lo to se do ve sim sim tung ti kha thi thiang to lo kha ting khop khan a lo amol lo kha chang kang ka ti fel ka ti ingai dan tlang takin min soi saka income na hun chamin pe ka wang kan lo me ke po chon khalai to khan tin thil pakhat kan soi do chu mizo te hi kan emotional tu ka hlau tur lo kan jir chiang lo tu na po UCC and uniform civil code hi hlau tur ra kan da le to hlau tur lisa kan new hlau tur lisa kan hlau tur lisa kan ti save zela more than is home minister kana swear 371 will not be touched article 71 article 371 touch ani lo chon 371G mizo bina kan omna kha cultural protection customary law protection ania 371 an khoi don lo chon UCC kha engang pon siam sela kan mizo customary law him sim ti se tangai tin ke for the ka du chu kan ngai ni India ma duri asanga tin muslim havin nupui ane do afane chau chau te hi athalo tin kan mizo in nei dan customary law te Indian mang turin nor veng me ka te me che hen vai me che den cheng sali somni te ngere man vesela kan in sum ngere gain sum chho dan te mo mak dan te style kal tir ve tumila athas jela chang kan je dekhil lau zogila ka te mo chu wang ke chu ka seng khan BJP ni mo Amit Shah ni mo Modi ni mo pathian ring tu ni na lama tang chuan tu ma hlau tur le han an san tur nam lo chu wang kha sei na fo phe chuan karul tak tak BJP ru a ka sei kai lok du advantage kala du BJP ka zum hian ka hindu ka tuya mizo ain Indian ka ngai sang tu jok ni lawin mizo tak Christian takin ka BJP an lo phal hlawa an phal long ti ka hlawa BJP han lo phal ve mizo Christian ang kan ka BJP ka tong trai ne le ka du thu sa ma chon Amit Shah te Modi te hobi kan Christian len khom na zai khom na lam ve dur thai tur kam ho chu han ka thai lo na ka chong lo hello me hun chamin pe kan lo me ka lo me ke po